Veruješ možda li ti v šesti čuo? Apsolutno. Imaš neke iskustva iz prošlosti? Imam tako? iskustva, to možda bi rekli da je možda je neka zamjenska riječ intuicija. Intuicija, super, dobro. Mislim, ja imam dobru intuiciju. Izberi si eno, katerokoli karto med v kompletu 52 kart, torej ne rabim barve, ampak sam As, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, fant, dama ali kralj. Karkoli boš izbral, to bomo uporabili. Ker na glas boš povedal, ne rabimo barve, ampak sam As, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, fant, dama ali kralj. Pa Katero želiš? jaz bi imel osemko. Osemko, dobro. Pa je važno kaj? Ne, bomo koga drugega vprašali. Ja. Osemka, ti kaj posebnega pomeni to število? Ne vem, všeč mi je, ker je neskončnost pomeni. Dobra izbira. Si želiš premisliti ali ustrajamo pri osemki? Jaz trajam vedno do konca. Super. Ok, osemka. Zdaj dajmo reči eno barvo. Boš ti povedal eno barvo. Rdeča. Rdeča osemka. Iščemo rdečo osemko. Boš še ti povedal, torej rdeča osemka je lahko srček ali pa karo 8. Katero želiš? Pa da je karo. Karo 8. Je to zadnji odgovor? Pikova dvojka. Pikova dvojka. Ja. To je čisto tako naključno. Ali ti kaj posebnega pomeni? Ja, v bistvu slaba karta in če s tako karto zmagaš, se dobro počutiš. Zanimivo. Zelo posebna karta. To si želiš premisliti ali je to to? Ne, to je to. Sedmica. Sedmica. Dobro. Koja je sedmica? Ajmo srce. Srce sedmica. Je. To je posljednji odgovor? Je uvijek. Ok. Da vidimo, kje je naša karo osmica. Kje pa je? Ja, sej mora biti nekje karo 8. Daj roko, malo še počakaj, daj takole. Ne še obrni, to je zelo pomembno. Tu je srce sedmica, samo još ne, daj stavi roko, samo još ne pogledaš, tako piše. Dobro. 52 kart. To ti ne bo dalo spati, Jan. Glej, namreč jaz sem rekel, da je vsaka karta je drugačna in ti bom pokazal, zakaj. Jaz sem na vsako karto napisal na hrbtno stran eno glasbeno zvezdo. Recimo, če bi ti izbral Pikovega kralja, kar nisi, bi to bil na primer Bob Marley. Če bi izbral Križevega asa, bi to bil Eric Clapton. Recimo Križeva trojka bi bili Stonesi. Naprimer, glej, vsaka karta. Adele, naprimer, je Srčofant, Bryan Adams in tako dalje. Marilyn Manson, Janis Joplin, Prince, Eros Ramazzotti, Jimi Hendrix, skratka, ogromno takih. Elitna družba. David Guetta, John Lennon, Michael Jackson, skratka, Justin Bieber, kdo je to? Skratka, imam tudi Deep Purple, Kylie Minogue in tako dalje. So tudi Slovenci noter, ampak rekel si, katero karto? Pikova dvojka. Pikova dvojka. Ok, da vidimo, kje je Pikova dvojka. Pikova dvojka. Ne še pogledati na hrbet, kar je primijo, ne še pogledati. Glej, vidiš, da ni nobene druge take, vidiš, da so vse različne. Ja. Vse različne karte. Ja? Vsaka karta ima eno glasbeno zvezdo na hrbtni strani. Zdaj, vi ste izbrali Karino osmico skupaj. Grem staviti. Kar pogledajte karto, pokažite tudi v kamero, jaz ne smem gledati. Lady Gaga. Lady Gaga, a poznate Lady Gaga? Ja. Ja, cool, ne, jaz sem njen fan. A ja. Lady Gaga, to prava izbira. Ni mi jasno, res ni mi jasno. Predamo se. Naša modrost. Kamera, da vidimo, če je to vse v redu. Vse v redu. Vse je v redu. Možda znaš tu zvezdu? Znam. Znaš, ok, super. Dobro. Znači, poznaješ možda ovo? Mrak. Svaka čast. Svakako. To ću mi sad objasniti poslije. To je dobra fora. Svaka čast. Amy, nema je više među nama, ali bila je kraljica. Ali je s nama. Ja sam oduševljen. Svaka čast. Amy Winehouse, dobra intuicija, Petar. Da, ili vidiš? Nisam uopće gledao prije majicu. Se na brzinu promijenio ili šta? Nisam uopće gledao prije koju si majicu imao. Pa sam ti dobro pokazao, sjećaš se dobro? Svaka čast. Možda se sjećaš koje boje bi bile prije majica? Ne. Zdaj, trenutek, jaz ne smem videti, jaz sem obrnil stran. Ti pa lepo pogledaj, kaj piše na tej karti Pikova dvojka in pokaži tudi seveda kameri. Bob. Ok, super. Počas. Kar pogledaj.
Ja, plestenjak, ne. Bravo. A je super. Dober si, res si frajer. Čak daj da vidim. Super. Lega. In to v taki družbi, ne še. Hvala za kompliment. Ja. A si videl mogoče mojo priljubljeno majico, ki jo nosim danes? Noro, bravo. Čakaj, jaz bom naredil tako. Mi pa še, ne? Bravo, čestitke, super. Hvala, ti tudi tebi, hvala. Super, res sem fasciniran, bravo. Jaz verjamem, da se te v njegovem šovu zabavati, kot so se jaz, in res je frajer in obvlada karte. In kolikor poznam čarovnike, vem, da so triki s kartami najbolj zahtevni, tako da vsa čast. Svaki komentar je zapravo suvišan. To je bilo majstorski izvedeno, zaista. Nisam nikad imao prilike biti dio ovakvog malog mini šova i apsolutno sam oduševljen. Sam Sebastian to radi svjetski. Svet je čarovnija, verjemite v čarovnija in verjemite, da v moč misli.